CCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Uba hilarious basayo nakashnong pendeng umyong mairang habaya keren bat kabate CCTV hadin ke jingla jong khun jong u usamla Ricky Radolf Myrom banyo rung hakatop top 10 jong ka HSSLC examination arajar arpuar haka art stream ulayatho ba uladep banyakut lepa bat ukhun ba udai ban pas bha bat udai banyo rung hakatop top 10 khnang ba unmi kerteng hakikot khobor Ulaong lada shu pas klempat la ban mi khubor kampat dei ke jing pas ka penhun ya u. Ulaya thoru ba menta haba ukun jong u ulayo rung ha ka top 10 ma u lembat ka yeng ka sem kila kemen shisha. Usamla Ricky Radolf Myrom udai usamla ubala pas ya ke HSSLC ha ka kerdan ka bapra na Sacred Heart Boys Higher Secondary School Shillong. Bat kani kalawan ra burom ke district Thmai ke Eastern West Khasi Hills District hadin bakani ke district kalayo ru ban bat ya ke kerdan ke bahakli do ha ke pass percentage kata da khandai pu hundreu point arpusan hakini kisnam banga yele ban tho ni exam masih krekot sakunta sting tamta bahakini gibnai arbnai laibnai shwang exam masih yok rekod sangitan eduk tahi kan also hundu shoot marba lakuan pelak langsung hundu kalau complete pelak ya ji sukuman cuma entah ban ong ban yo top 10 dengan udah berkat pelak deh sama katang kan ni kau ingat berkat nama mari mei pa dang sinayin matip ngata teng ong dengan rekod ba kan sa jinjar mi pa marba ina sidap sinayin dengan landung nyok pisah dengan pak ngalit school tengal si ong ba kan sulek ba Tebaban ong mga berkat ban yok ke top 10 dengan berkat deh. Masih ong alek apa? Ban kenapa kendan kibriu ban nyerap ya? Wah kinda menyerap ngata bangan sulit apa? Tuai tak top 10 dengan berkat sia bangan. Thong ngata top 10. Bangan da namda de plat deh bangala berkat plat sia kata bangan yok. Bangan de banyak ten masih ong mah. Alek apa kenapa yok yarap ni ba. Ni kan ni siap deh ngai ku play nombor entah. Bala yarap ngah kini senam an rekod ba. Baar ngai play mai ba demi man para jenga bela mesin nga balai aku boleh pai padar marba baru ini sansinan kelas 8 kelas 9 kelas 10 kelas 11 kelas 12 ngerasa bagi padar kita gila era bahaya ngam mencuang ada pe perang on kira kita tang itu ke basu kibisuan bahasa jong ka duan tamu taba masa sa padar kilong kum ki parlo ko ki mesin ki on pide balai ba ya kata tengah ngam pada tip syai ba ke tengah step ke kawe ba ada lek sini wanu ala ngalek apa ngalek kamba banyak kani kini Islam ngalek pat kamba banyak kani ka kelas 12 kabang anut kantaman bet kedika economics mar kumnga ngasubang hai ka mathematics economics mar kade tang tu subjek ba dak rekod ngambil somthia mar subang ba kitu kiban tho itang ngong ada dari balangan bet kita subjek ngayo santiliki distinction subjek bangamyo distinction kedika history ngaduna tang sama banyak distinction babe te ngababe hi ngambare layo tang ka top 10 ala abiang hi ngkwa pla na poi pla sikmar ro mas kwa tang yo top 10 tang yo ngarap ni renta nomor ladu ini senang mala suang bai try ngachule ba ngachu tho ba tang bayo he ba nam kha ni top 10 man nam ta jonga te maten ham yo ala sudu musim ani kan ni tunum long re rambut be try kelas tu nganam yo re Namun mereka ngaduna bang ayo tang top 10 lah keman mo orang layo te top first ngan apa re layo tang top itu lah biang hi penikong te ketika jing tu sistem baik baka kwa ong hade ketika mon mar ni nak semlang di pendon ta mon pajak mar kum semlang ngelak ban hap hakipun bagi liang mo ke kapang berkat jangan adu kini senam coban thak exam pada bet ada dan kemon dan kelinti kata di kapang berkatnya Pat baru jenisnya ngala bersama dengan la kamon ang rekod baik teng dan gijing pibet teng bun kikam pengas ngamju mengasih IT play mad long ma kalong bangat dengan lek ba baik ngala suhun benta ba kun la poi kam sakman
mami la expect ina do boleh matrik mo tamba uduna no kandiap kansa kimat ste la pensilori mentama kelas 12 manuan cakman te sisa la yo la job thom te ngai khu blai kerpang eri pada ba limba jengki mo ba kun la poi sedo kani thom nei ni kini kepala nama ba umdon sabat ni la skol mentala san snem la syong ba pada te kajing ai khu blai kerpang nang kon siap blai nombo nang thau te ni ai khu blai ri pada ba limba jengki ba kun jengi la poi sedo thom mami ju tep siu te khre kop kumno nama la su syong ba pada ba mentala san snem suan cuti kai kumto istayo tayo la lek biang tu ba pada ngala kemen sebab palak ngam senang ngatep hina ki para jonga nama ngajing but kama nama dang khun du dang vet mai dang si benai te ngam da lapor than ngan pet ta mobile mene la sute to pas tama lagi phone ki para jonga pada ba uyo aka top list ma to abanikong naleng tingiru kupang ayu yo blai krenra gede gede sendur jeng ul se khorma lakuan skman tinaleng jingi lengin om syang ha putame nyo IT bulang istimema syang ki bahalor pada lemar dei maki bari basmar kamtip khamha maki ke jingda sta be jeng ul te menakani bos masnuan sini tingi syang lakum nukan kabiang exam wong kabiang wong sude yo skman wong imat yo pasa skmat bang penyokap tente kuan ngan lami kubar la Allah permi kubar dengan kompak pos di sini te boro-boro yung ai nostrisma tu yung tahi expect mana itu perspalu yung expect itu banyo top 10 ma matrik lu ni expect itu ma kompos kan ti nalang ngilik mi par sing kwa bahai u banang ya cekrang mo kata dipilih jeng te ne dang phone na po sin an ken kadam shan like fly te idon tu ki director namar ki dipilih jeng uding palaban rai ni let you director wong hawan kedu saya u sabatai ha u dak ai kan man lai mo dengan dengar don idea hak ini dari para wong sabatai chanu lai maksud hakihi nama bakila paju ngadu performan bidang dan sidang kan ya mana mesti bikin siang mesti siang tu tengah paju mobile tengah iyo fasting keblong komikot dengan orang imat tengah orang ikut keluar ni kalau keblong kibang orang ni seni ulah jauh kan kum du pipi oi ba tangkap keluar kami jadi sipang ya phone kini ki hanya kiparkan sima ki ambau urki wan tablet so kundum ta sukedet ngapai jatuh mobile ngakam iu mak mi jadi na so kuman ge no setel ki pun perlu ada saudara na tu perlu ki yang sama